السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كبجمتوتا جالتمتوتا أكن جرتني نجا قلدني واو 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 سايدو روزانيغا ودا سرقن قبالني يالونو ألف 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 مبروك ما شاء الله تبارك الرحمن ربين تداري بريدة تداري قمتشو وليف سنها بدو ولين ورا بلا أبا إلماني هذا إلماني ربي سنها تاسسو سنين جنيرة ألف 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 مبروك سنين جنيرة ما شاء الله ما شاء الله ربي كان أجاها تاسسو أجا مرادك يسلمندا ربي سنها بدو سيف اللي روزيه أبا منا غاري أبا منا أجا أبا منا يوت ركتس يوت جمدس وان دات يوسي تو ربي سيفها تاسسو سيف اللي سيدو كسمه هذا منا أتوامنا سي أواتو هذا منا غاري هذا منا كيسو ما كيس ونديو ربين كبجو سيفها تاسسو سنين جنيرة ألف مبروك يا ربي ما شاء الله ربين كان أوجا سنين تاسسو ربي سنعمل كيسو سنين جنيرة ما شاء الله والله رأيت فانا متيتولو أي جواني شين جتة واو أمارينيا ديني سيدون أمارينيا برسي سورة كذا أي مسكينة والله أمارينيا دبتة بتة وأنت على دبتة برشتي جليت أساسي جتودا والله أبشر أبشر أما بريء إجرا مارينيا كنا جت إجرتي هم جت روزا أمارينيا أوفا جرت ما متى سيدو برا يوجيسه سيدو نسي برسي زانتا بيبي أبشر 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 سين جنة راد بتشوفي واو واو نمتي تولو والله كإجابات نمتي تولو إيجا سرقين تربي لما مو تربي تكو يعني تربي تكو ما عندي تاجر سيدو نتفقاتا تداري بريدة تداري قمتشو ربي سنيها تاسسو ما شاء الله تبارك الرحمن إيجا إلي تشوماني وانتي حفين جرو روزاني قاما نمبريدة جتشا جرتي فستانو فتي بريدة روزا بريدة الحمد لله تمشش بيلو تمشنان تمشلال تمشتوشا تمشنان ወንጆኑ እንዴት ነው ስትሰማ ዛሬ ምን ተሰማሽ እስኪ ንገሪኝ ዛሬ ፍቅር የፍቅር ሳይቶ ልግባን ለገባን የተሰማይ ቢሎ ናሴ አንተንም አይ ቢልብስም አንቺ ምን ልልበስ ሱፉ ቬሎ እንደትኝ ሱፉንማ ታዲያ ምን አስቸኮለ ሱፉንማ በቃ ነው እኔ በቃ ዛሬ ነው ለገባ ፈልጋለሁ ልግባን ዛሬ ብቻ እኔ አውል ቅማ ቬሎ በቃ እኔ ወጥቼ ሄዳለሁ ተከተለሽ ነኝ ከትይ ዋው ዛሬ ሮዛ አማረበት እና ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምታዩት እዚህ ጋር በዚህ መሰለ ቬሎ ከኔ ከኋላ ሆኜ ጎትትልሻለሁ ያኛው ይኸውልሽ እንዴ አንተ ገና ከኋላ ነው የጎተታን አንተ ለፊት ነው የጎተታን ላይ ከፊት ነው ጎትታ እሺ ፉንዱራን ነጎተተሞ ዱዱባኔ ነጎተታ አኒ ጀንጀቻ ይርቶ ይችላል ምስኪን ወላ ማሻአላ ረበሬዳ ወላሂ ዱጋድበቹ ቢ አከጃይባት ረበሬዳ ዋው 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 ነምት ተልቱ ምንድነው መጀመሪያ ያሰብነው ይቅርብኝ ሰርግ አልፈልግም ብላ ነበር ዝም ብለን ኒካን እናሰርና አቤት ገባለሁ ብላይ ነበር ከኔ ጋር ለመኖር ግን ሳይበዛ በትንሹ ሰርግ ልናደርግ ወሰናል ማለት ነው አሁን የኒካው ቀን ነው የተወሰነው ወዲያው ሰርጉንም ሳናቆየው ቤተሰብ እዛ ባሌ ስለሆነ ወይ ሽማግሌዎቹም ሳይመለሱ በዛችው ሳምንት ውስጥ ነው ሰርጉን እናደርጋለን ብለን ያሰብነው ኃይለኛው
ቀውጥ ተደርጎ ተደግሶ ሳይሆን የቤት ውስጥ አለ አይደል? ለምን በቃ እሷም ደስ እንዲላት እንደ ማንኛውም ሴት ሙሽራ መስላ ቤሎ ለብሳ እኔም ሱፌን ለብሼ በቤሎ በትንሹ አይደለ ሳይበዛ ወይ ትንሽ የአዳራሽ ነገር ተደረገለች ወይም እዛው ቤታቸው ውስጥ ተዘጋጃጅና ሽማግሌዎቹ እንደተላኩት ወዲያው ኒካው ይታሰርና ቀጣዩን ፕሮግራም በዛችው ሳምንት ውስጥ ለሽምግልና ሄደን ከባሌ ሳንመለስ ሰርጋችንን እዛው አድርገን ከዛ በኋላ እዚህ የሚደገሰውን አድርገን በአዳራሽ ምናምን ነገር ባሌ ደምኔቲ ኒካጎኔ አቹማራን አኩማ ሰርጊቲ ሁምነ ኬኛ ኦሎቱን ተይን አኩማ ሀቂሚ ኬኛቲ ሰርጊ ኬኛ ጎደኔ ጃለ ጀኔት አኩማ ዱበርቲ ቶኮ ከሼን ጋመዱ ፊ ያኒ ሌሎ ሸፈቴን ለሱፊ ኮፈዴ isheen sargillee barbaadu jettee jirti kan inni jechaa jiru jechuudha gaabba Saidooni. Waaw namatti toltu asumaan nikaa ta'ee tachumarraan immoo akkuma sargitti fidatanii dhufu jechuudha abbo Saidooni. Rooza qabadhu Saidootillee bu'aa bahii baay'ee argiteetta jennee yaadna akka Sumayyaan diidatti si odeessitu yoo ta'e badaadha garuu immoo akka itti agarsiistu abdii qabna. Bultii keessan bultii gammachuu gootanii haadha ilmaanii abbaa ilmaanii taatanii akka itti agarsiistan abdii qabna. Inshaallah rabbiin sinaa milkeessu wallaahi milkii sinii haa ta'u gaa'ila milkii gaa'ila gammachuu sinii haa taasisu rabbiin inshaallah wallaahi. ያለውን እሱም በደንብ በምን እንደተዘጋጀን በኋላ እነግራቸዋለን። ስለዚህ አሁን አስቀድመን ምናምን እያሰብን ምንድን ነው ሰውነቷን ትንሽ ወፈር የሚል ስለሆነ ቬሎ ይበቃታል። ቬሎ ቼክ ልናደርግ ነው ማለት ነው። ቬሎ ዛሬ እናያለን። ቬሎአችንን ከዛሬው ነው እናዘጋጃለን። ለምን ቀጣይ ወደዛ ስለምንሄድ ይዘነው ነው ለሜዳ ያሰብነው ከዚሁ ከአዳማ ማለት ነው። ከዚሁ ከአዳማ ቬሎአችንን ይዘን ወደ ባሌ ይዘን ለሜዳ ያሰብን ሽምግልና እኔ ቀነሳለሁ። ዛሬ ስፖርት ሰርቼ እስከ ሳምንት አሁንማ በደስታ ትጨምራለች። በደስታ አሁን እሷ በደስታ ትወፍራለች እንጂ አቀንሽ የህብዞች እኔ ወፍራም ነው የኛ ህብዞች አኒ ፍርዶዳ ጀቻ ጀቶን ፍራች ሞ ስፖርቲ ነጀዳ ነን ቀነሳ ስፖርቲ ሲገጅት ሰይዶ አይ ምስኪና ወላ እኔ ቤት ይሰራ ነው ወጂ ማና ጅራ ሮዛናን ቀነሳ ጀቲ ወላሂ ረብ ሲና ምልኬሱጋ አማጋ ሱማያን ሞ ጋዋን ከን አርግቲ ዋ አጀንዳኑ ገዲስቲጋ kaleessa Saidoon kana gadhiise Sumayyaan immoo har'a ajandaa nu gadhiisuu hin laftu ajandaa Sumayyaa een nagaamu yaa rabbi yaa Allah miskiina walla hinuma babbareeddan malee tataazanaa jechaa jirtu dhugaa rabbi akkuma annee nikaa hineen akkuma sanaan egaa sargii goone jennee yaadne irraa gara baalee deemnee jechaa jira obbo Saidooni. Egaa nagaan milkaa milkii sinii taasisu beetasabnillee eeshii jedhee jira murteessineerra waan hundaa fixanneerra amma gaa jaarsa erguudha gara beetasabootaatti achumarraan immoo beella uffannee guddaa isa toon ta'in hin jirami tiire akka keessummaa wayii akkasuma manuma keessa akkasuma goonee chab gochuufidha. Zaareenoo sargaachiin zaareenoo jennaa jedhani ka gaa dubbachuuf nan qannasannaan gammachuutu nutti dabalta malee maal qannastaa miti kan inni jechaa jiru. Waaw Rooza sirraa bareedeere ariifatteetti suufii uffadhu jetti Saidootiin illee miskiina walla jabaadhaatti muddaa rabbiin sina haa milkeessuu sinin jenna. Nikaa kan milkeessanii haa ta'u hundinuu ay miskiini wallaahi Sumayyaa maan nu gadhiisti laata yaa rabbi hin gaddoo kan isheef hin gaddee jechaa jirti. አሁን ሰርጋችንም ከን ተወሰኗል። በምንድን ነው የተወሰነው? በቃ በሽምግልናው ልክ ሐሙስ ካለቀ በኋላ እዛችሁ ተነጋግረን ከቤተሰብ ጋር ሰርጉን መች እናድርገው እዛችሁ የምንነጋገረው ማለት ነው። ይቀርሞ የቱ ነው ሽምግልናው ለክብር ማለት ቤተሰቦቿ እምቢ አሉ፣ ፈቃደኛ ናቸው። ከዛ በኋላ
ኒካው እዛው ይታሰራል። ወዲያውኑ በዛቸው ሳምንት ውስጥ ሽማግሌዎች ከባሌ ወደዚህ ሳይመለሱ ሌላ ድካም እንዳይሆንባቸው እዛው እንዳሉት በዛው ሳምንት ውስጥ ሰርጉን አድርገን ደግሰን ይዘን እንመጣለን። እንደዛ ነው ያሰብነው የተነጋገርነው። እንደዛ ነው እንግዲህ ሰርጋችን ቀጣይ ሳምንት ሊሆን ነው ማለት ነው። በቃ ልንጋባ ነው። እስኪ አንቺስ ምን ተሰማሽ? ስለዚህ አሁን ቬሎን መርጥላታለን። ቬሎች እዚህ ሁሉም አይነት ቬሎ አለ። በጣም ብዙ አይነት ቬሎ አለ። የሚዜ ልብሶች አሉ። ሚዜ ደግሞ አንድ እሷም ትሆናለች። እዛም ባሌም ጓደኞች አሉ ብላለች። እዛው የሚዜ ልብሶችን ከዛው ከባሌ እንዳለ ብለናል። ይሄ ጓደኛ ነኝ። እኔ ቬሎ ይለብሳ አንቺ ምንድን ነው ትለብሻለች እንጂ ምንድን ነው ትለብሽ? ከዛ እኔ ዛሬ አማርኛ ትንሽ ለመኩት። ትንሽ ብቻ ለመኩት። አሁን በቃ ልግባ ነው። ከዛም በኋላ ጀሪ አፋን መገ ሰላም ነው ዳውተኒ ያ ሰላም ልብሴ ለገባ ነው። እስኪ አሁን እኔ ያስረዳኋቸውን የቀረውን ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔና አንቺ ያወራነው ቤተሰብ ምን ተደረገ፣ እንዴት ነው ሽምግልና የሚላከው፣ ኒካው ተደርጎ ሰርጋችን መቼ ነው የሚለው እንደዛ ነው ያሰብነው። ስለዚህ እስኪ አንቺ ደግሞ ያለውን አንዳንድ ነገር ቤተሰቦችሽ ምን ዝግጅት ላይ እንዳሉና ምን እንደሚያስፈልግ የት እንደሆነ በምን መልኩ እንደሆነ አንቺ አስረጃቸው እስኪ። እቲ ሙዳት ረቢ ሲና መልኬሱ አመልኪ ሲኒያተው أرحبنا بيه أرحبكم سوستنيا أرحبنا بيه أرحبنا بيه أرحبنا بيه أرحبنا بيه أي مريت من يلات سما يكون شال فراش كهوش اللات بسوس يكون شال أرحبنا بيه أرحبنا بيه أرحبنا بيه أرحبنا بيه أرحبنا بيه أرحبنا بيه أرحبنا بارك الله. Akkuma argitan egaa kan gammachuu haa ta'uu fi jenneerra waliin umrii dheeraa hawwinee jirra maashaallah tabaaraka rahmaanii. Egaa torbee kana keessaa hundumaa kan nuti assaamnee jirru jedhee jira Saayidooni. Egaa Roozaan godinyoonni kos baalee jiru tokkos na faana jirti jettee jirti. Minzolii fi uffata minzolii jechuudha. Akkas egaa murteessaniiru fakkaata. Egaa inni dura diraamaa otoo jennu humna gararra gahaa jiru fakkaata. Jabaadha. Rabbi sinaa milkeessu dhugaa rabbiin jireenya keessan jireenya bareedaa jireenya gammachuu isinii haa taasisu. Waliin kan milkootan waliin umurii dheeraa isiniin jenna inshaallah. Waggaa kana ijoollee lama harkatti baattu. Ijoollee lama harkatti baattu inshaallah. Akkasii baay'ee tokko namatti tolu dhugaa rabbii Roozaan bareeddeetti qaamni isheellee maashaallah guutuu kana namatti toltu jettiin dhugaa rabbii dubbachuufi ijaarraa hafi Rooziyyee bareedduu koo maashaallah wallaahi tabaaraka rahmaanii baay'ee tokko namatti toltu kanaati gara qalbiirra gara dhugaatti yoo deemanii bareedaadha. Amma isaan gara qalbii hin jirani bakka dhugaatti murteeffatanii dhugaatti jechuudha. Bareeda. Saayidoon silallee inni isu jedhee jira gaafa duraa tokko viidiyoo yoo dhageeffattanii jiraattanii ani silallee akkas bareedduu kana namoonni baay'een na maraxxanii jirtu. An silallee haadha manaa lammaffaa godha yootuma Sumayyaan deebite iyyuu malee isheen dhiisuu jedhee jira yoo dhageessanii jiraattan viidiyoo duraa irratti jechuudha.
bareedittii kanan dhiisu haadha manaa lammaffaallee godhatoo Sumayyaan deebiteeyyuu dhiisu jedhee jira. Sumayyaan silallee maal si deebitii miti isheen diraama mashee hojjettuuti. Waraa bulaa waliin gammachuu isiniin jenna. Viidiyoon kun kanuma irratti dhaabbatee nagaan naa turaa isiniin jedha.